Habakran kumukong san haga jingalang rakhi dap shispa arpusan snam ke skul Putburi Presbyterian haga khat sautre ujilio arja arpusa usumbut menteri rangba ka jela ubari pek ya katanat kampo ying upa prestun tensong ulaong bagi dan giba penting baka puli putih haga jela kahyar Henry ya hap ya kata namar ke sarkar jela ka mang pisa bun syakatanat puli barhau news nam mang tingka lamang arpusan hajar kelur tingka kabalong sansya ya kabalang mang menswa Hakani kejinya lang dai don lang dau ba Bright Star Wellmar banyang MLA berubah taibor lang patau MDC ke maulai kum kinong syakhat ngobha bakerpang nalor kibor penyat kini ke skul bat kinoi lam ke balang. Hakani ke sengi la sakhiru ik jing rai jing syat daki khna skul kinoi hikai bat kikmi ki kpa nalor ke jing pen ko buram ya ka kong bi rendam kinoi hikai bal hikai arpusan snam hakani ke skul. Pada piwat pada pipek yang kena fundamental rights jokri India napasdan kenumlam yang kita ki social but ki economic rights ki badan hapo jok fundamental rights hendai ban balance yang kena pan ki la penrun yang kawai pat kebentang berkata kadai ka part fu jok kariti sensar kepada ka directive principle of state policy haka part 3 kadan ka fundamental rights baraka part fu kadan ka directive principles of state policy Henry lingba ke jinga inti is dokumen pan or directive principle of state policy lingba ke artikel 100% ke kerenshan ba ka state kadai ke kamram jong state ban wanra lani ban ai ya ka jinang jinsa hawai powai lani ka wai powai kena hadu ka kerta ka bakhat sausnen rengi dokumen ba ka 86 constitutional amendment hausnen arajar kala besu yang artikel 21A balong shibenta nak part 3 jogari sensar jogari India hakabang lawan ra ya kata kangiong kabang iyo mentapan kata ka right to education but right to education kalalong ka fundamental right hendai ladangnya kelih ni ngapor ka pemta hatu ka right to education ka hak ban puli hatu is it a dream or a reality katang yang hap ban bu ya kicing kling hap ban wan namar balik hadu mata mene hot nak kalian coba sorka ke persang katla katia ban penung ya ke puli ke putih ba wei bar ke wei ke kena hadu ke snem ke ba khatsang kidi ban yo ya ke jingnang ke jingstan rengi so komen bakani ke skul kalau don bentang ban ai kata ke jingnang ke jingstan nadu shispa arsan senen mensua barnget skem baka soka kan phai khbat lang syakani skul ban yarap ya kani skul ban pinpha lingba ki la jing yarap la kalau kendu ko lingba ka infrastructure lani ban yarap ya kinong kai ki badon hakani skul barnget skem lingba ka jingi trelang jok sorka nganget skem kani skul kani ok shibun ki jingento Sibune nang ni stage hingga terkini rambak berok ya kapan bulan pada ya kami kasih siswa atau samsnen jogging school.
education uday uthesna jong kari kajela kasnong katha kabalang lani bat kilong yi kilong sen tinaka kadau ngila persang ya kapan penhe ya kata kapan ni om ka budget allocation na ka way kasnen sa ka way kasnen tamba pindip ha u financial year ar hajar ar pulai ar pusau ka pamud mention snen ibu ya ka budget provision lai hajar sispa ribu nas ngabahaban penting ya bi bamenta ka financial year ar hajar ar pusau ar hajar ar pusau ila pentiu ya ka budget provision syaka lai hajar sanspa lai program haba syukren ia ketika figures katrai isno suk bahaban om bang iyo lai hajar sanspa lani lai hajar sispa ngan batai ya pi katu katni teliki inisiatif kiban nakalian ke government ka ship kumbangong ya pi menta kumbang rius nentam ngi persyang ban kentiu ya ke budget provision kenang bangin nangla bang penbit ban penbin biang ban upscale ya ke quality haka education sector la kalong nak kebentak students la kalong nak kebentak kinong hikai ila sim ya ke inisiatif kumno ban nang penklaim hakabe day ban ka quality education lane ka ban leren kat dor bat kiwei pat kijela lani kiwei pat kinong ba kibapa hapo kari India jomi barokoi kawai na kita ki inisiatif ki bangi ngila initiate bat ngila launch ya kawai ka mission ya bangi om ka mission education but hakati ka mission education kalong bangi kwa ban upgrade ya ki school infrastructures lapi ong ki government schools lani hadu ki aided but ki ad hoc grant schools kata de ka benungkong ka baka inisiatif ni sim but babun ki primary schools minta ilasdang ya kaban ai ya ki building ki batumai hakelen saudong jom jela jom bat kumjuru ka fokus jom ni taglong na kabenta ki aided school ki mission school ki baper ki badon hapo kejela mikla jom tena kalian coba sorkan nakwa ban please on record bangi na sorkan ni ai kublei syahajan ya ki mission schools ki bala sen ki bala penia ki bala penbit ki bala pendiam da ki bala bat da ki liam ki baper tungi di kertian din kendiat ya history nomor bateng ten hak jinglong priu miklen bat ngat nganya thuki don ki beju om yang ki discourage padon ki priu bang ta kejela jomi kat banami nakawe kesnen sakawe kesnen hadin pengelaraki ya kijinta sandro kesnen ni hiar arsur ngayo iki oh ngango ongku ki perlo kumkin ong alamin dei belum ya haban encourage siki kena jom de hantar ngoong ya pi ngamla ban klet ka budget session ka benungkong tam joka jom kejela megala jom ka budget ka bagi pas kolong tang hapok sang hajar keluar
Mentah ke budget ke pergi pas benda lah poi arsan aja tu. Haba mentah kiu ni jadi. Pingan snow bangidon kam. Ya ke positivity. Ngin ye prung hadikun gijom. Kukun. Kai ke bab hibiok pilayolun. Kalentia jombi ke masuk. Himpat mat yo slap hapo ke building school. Mensuami school Kim Syah wat taman pong sliparu api akan kejam. Naik keren wat ia ke uniform don. Tengah namut penong. Kakabuk siar ko ki head ki barit. Pidon akan kajuk bat ke generation ke bangta. Ngau ngepi kade kakabuk siar. Tracy Tom Bapit Boy Syakliar Jomulu. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।